Žena je otjerala malog Roma iz prodavaonice biciklima, a on se vratio i učinio nešto za nju što nikada neće zaboraviti. Dirljivu priču podijelila je želeći ostati anonimna ta žena. Imam prodavaonicu bicikala i svaki dan u nju svraća jedan mali Rom koji me pita da mu dam nešto novca za doručak kako bi mogao jesti. Iako mu uvijek dam nešto sitniša, taj dan sam bila opterećena svojim problemima i jako nervozna. Pa sam mu rekla malo povišenim tonom da nemam novca, da tog dana ni ja nisam ništa jela, te da izađe iz moje trgovine. Poslušao me i izašao bez riječi iz trgovine. Na moje iznenađenje vratio se nakon nekih 15 minuta. U ruci je dečko nosio jednu kiflu na papiru koja je bila podijeljena na 2 dijela. Zamolio me je da je podijelimo. Kad sam to vidjela, nešto mi se stislo u grlu. Nisam mogla vjerovati. Samo sam mu rekla: izaberi bicikli koji želiš da ti poklonim. A nikad slađu polovicu kifle nisam pojela nego tada. Ovaj mali Rom je na ženinu nervozu uzvratio dobrim. Što je jako dobra pouka za svakoga od nas. Što mislite o ovome?